الهروب اسهل. بس وده هروب يعني لما يروح لواحده تانية كده يبقى هرب. طول ما احنا بتاع دوت، خليني اتكلم كمان جوه بتاع دوت تحت ايه، تحت الامبريلا بتاعت الديانه الاسلاميه اللي الشرع محلل لي فيها كذا زوجه. there is a way out، يعني في بوابه خروج لمشاكلي جوه مخي ان انا اكون مع زوجه تانية. لو رحنا لديانات اخرى هيبقى دوت ما عنديش اوبشن، فبروح ادور على حاجات على حاجات تانية. بس دوت واحد من الحلول. بس هي الفكره ان انا اي حد فينا بيواجه مشاكله بتاع دوت، اختلفنا مع بعض فقعدت انا وانتي نتواجه ونتكلم، اصعب بكتير من ان انا اقطعك واشيلك من الحياه. يعني اصعب طبعا ان انا اواجهك واحاول احل، اتقل واصعب من ان انا يلا. بس يعني المواجهه اصعب من الهروب. يعني عندك حق، انا بفكر فيها كده، انا معاكي. يعني بتاخد مجهود اكتر. بس يعني بتاع دوت محتاجه انا باقي على العلاقه وهتعب فيها وهتعب علشانها، عشان ان احنا لما نتواجه ممكن نتخانق، ولما نتخانق عايزين بقى نقعد ونصلح ونلاقي حلول. طب ما فضها سير.